jarang-jarang ayan na main karang kasira salah, kasira tuman misa salah, patalos salana. Ako kamu bang mo to sukaran nila ko kalian miso nasang. Nalaku pamali te kande maalalan nada. Bayal laku pamali dolo. Ko di ko kande maalalan nada ko kande ka parengisa siya kabarasan na nakapatulog na si taruna ko. Hindi ra ko mun taruan na ku maabenan niya. Weh, Bapak Iinde. Weh, Ndo Adrie. Ala karena na ala den no papir. Kemarin ni pohon ende tumai. Ndo Sadie. Hoi rokok tandung pursna. Ya kan dikabarasan deh. Hoi rokok sadre. Bagay lang ka ito kimaringan. Baik. Sa wasi ke tibol lo itu apa tibol lo kita napon no. Mana sama? Singking na ko minto mang kapatid tumanta ate. Alam ma. Oh. Apa? Oh iya, allen datu eh. Hai, rakasalai. Lagi gue pom geris. Alam. Alam ni. Muara na mga kasa ko eh kumula. Hey, alam. Akapa mo ro do luar lang ada mi. Areko. Taran mi kagay mareko pa. Hoi pompe dia. Hoi ne do nale. Hoi kana ruwe. Hoi sampai sinuruke. Hoi do nale. Hoi roko paton do nane tatoi. Hoi ka bunne. Hoi ne sandoi. Hei, ketua lembaga nanti. Sekretaris noi. Hoi, anggota noi. Aku tuh Apa mau dok? Apa?
Isa, sunod na ako, bukay susunod. Kama. Pinasehat mo na din. Pinasehat, malam mo ito pa Eric Cristar Ranjalo. Kasih. Hindi na lang nito. Pinasehat eh. Hoy, hindi na lang nito pinasehat eh. Hoy, pinasehat eh. Makasa, nagtitulan na naraataan naman tayo. Pinasehat. Pakasih. Hindi pa eh. Edward Zaka Alorero Pinasehat to. Daud Pasombo Angi. Oh, pinasehat to. Berkatuan ini tuh. Apa? Naman nila kinita hindi. So, tabi. Mga kumani, kukwada na si Tengkan de Panta, laku kamu ambil. Kususun sesuai dengan susunan panitia yang ada di tangan saya. Biar kata lagu, biar kata pastor deh. Baik ya, benar. So yung nasa naman deh, pastor deh. Patulong namin. Pastor Paroki Sangalay. Pastor Paroki Lapandan eh. Lima tu Pastor Bulgaraya. Pastor Paroki Mangkale. Doon na sa pungkil mo eh. Pastor pa tidak ada teh. Ada dua macam pastor teh. War ko pungkil. Tang suran dan kayak di lando mikirnya jauh di pekada itu pak. Maaf kita kamu teh. Woi, pengantar mo. Pembagian teh. Woi, pengantar Waya tapi mengustasi deh, kok nakamu malasan nila, pongkian. Woi, 15 lantai. Apa tuh? Setan deh. Mana nih? Kini kayak konde tema ambil lebih pagi. Bayi bisa ketenang-tenang gila. Lah, madukon na dulu alam. Lalang na lusulok. Yan na din tu apa karuparan lang ipulilan dengan membutuhkan energi. Iya, utama kong lantang. Yung mukhang garagay lante ilang pamalin na susi totang lasiyan ke mereka. Woi, gereja tetangga, gereja Tabernakel Saboy. Gereja Jemaat Silobarade. GPT Lembang. Iberias Tondo Kiring. Gereja Kiwai Tombang tidak ada.
Woi, rokok bambu gereja. Turun naga. Gereja kibat tambunan deh. Gereja Jemaat Kamel Piniel Siguntu Semua kalian itu tuh. Bupati Mali mo, wakil Bupati Maliduca mo. Keamanan laku landit. Woi, Pak Kapolres yang dari profesional ini anak juga sudah tahu. Woi, Pak Kapolres Babingkan Tipmas Ano to babingkan Tipmas bisa? Bisa. Nah, Pantan Borok. Sebab itu anu ni. Coding ni. Hoi, Pak Komandan Kodim ke? Kok tahu indah dan nali ke polisi lan Patoroseng so si Bone daw. Pak Komandan Kodim ke? Koordinator na ke? Yan na peli. Pak, arang dito. Kan nama tu. Maka untuk babin cale. Babin cale tu. Siapa tu lepas Thomas? Thomas. Nebelin. Si Talu ni kaya lah le. Cocok mana? Talu kapol polisi Talu. Komandan. Kan nama tu. Putih tu. Apa? Indah. Indah na to na nanay kin siapa tentara. Iyo saba. Kabe babaanan to saba kamu tu koordinator na to. Ya kata komandan ke. Yang tu. Yang lalu. Peli to. Ya. Tenang, kemudian. Kan yan na ano. Woi, Pak Jama Makalu Utara. Woi, staf na tidak ada. Staf na Pak Jama ini, indah rambutnya. Pepe marami loh, siapa? Pepe pisan. No karena tayo mo lang may tangate si Ikarang, nakain na lang rambo ng pato. Indah ramban itu staf. Iya. Kepala Kelurahan Leon Tondok ini. Nalu, Ratu Kelurahan. Ayo, mari. Stop na. No Android. Hindi ako kapala sa nga Juni Mama Putra Diyan pa to pwede na yan to diyan pa mo ano yung isa. Kan natin
Hoi, kepala lingkungan Mak Jati Barana. Hoi, kepala lingkungan Melungkung Dai. Dia nggak mau kekeknya belum di dalam ada yang bisa. Hoi, lingkungan Sarmai. Hoi, lingkungan Lende. Hei, RT Alai. Hei, RT Tobong ini. Hei, RT Kondongan ini. Hei, RT Balesue. Hei, RT Tombong ini. RT Kote. Oh, angkat tolong kiri kau. Dulu nanti kami alih coba. Pak jangan sini kita kah? Maafin lagi kau butuh ulian nih. Hoi, RT Batui. RT untuk ke sana. Hoi, RT Solo. Tunggu ada di mereka tuan nih. Mentah nanti. Tak konsentrasi ke mereka. Ilmunya itu. Apa mentah? Oh. Kan dia maka Solo deh. Hoi, RT kan dia lihat ke. Hoi, RT Sarre. Hoi, RT kami deh. Mangga tuh. Melo-melo tu ke Polina. Solo. Mana? Ang sige. Mara to kasi mapakyan ni Nes Lolo bulan ba? Hey! Set Lolo tasikan. Sten. Hindi sana nagkukuha mapakyan. Hey, Saka dia mapakyan ni Nes ni na to. Sten tamu Itu santi. Woi, Setrian Keparaya. Oh, anak situ kerja minggu. Woi, minggu. Anak pun dan tuan. Inde. Minggu. Rapat mulai ke Pantai. Kesehatan teh. Dokter Crescenta. Pak Janet Esri berapa Anura? Pak Janet. Kamu banding dua SMU. Dokter Kamu. Clara. Nah, lalu pengen Yani Loreno. Naomi Pakiring, Andre. Naomi Pakiring. Hindi na temuan ya, alam lo kay Lorman kung apa bitensi eh. Naomi ka, hindi mo to. Bapak na lo dia. Nenaya. Alam nila lang to, no? Guru. Makasih kasih bentar. Palembang. Guru-guru kalian tombol teh. Kenapa mereka? Kepala sekolah.
SD Tombang. Oh. Hoi, komite nanti. Hoi, guru kelas nanti, sampai lebih saya. Angkai lah aku tu pun ada. Tak bertakik akan angkai. Oh, guru kelas nanti. Oh. Alam pang minuan kami saja. Dia mau butuh. Bang Kadole. Ayo siapa mau pos depan tuan ini nak staf kelurahan. Dah. Kegambaran mo te. Alay lang to sa tayo ko. Ni maawenan. Naipindi daw ha. Guru kelas tu ah. Soalnya indah nampak itu ibu ke sekolah. Rampung berapa? Kau visual kamu tadi pekamera. Kau adukan kan dia lama kalau. Hei, pote piye? Hei, ni pandai. Hei, papa nak bebek ke? Hei, polis ni. Pembantu ni kelare bang kote. Hei, ni Indri. Mama Nelly, ni Indri. Hei, insinyur Sabi. Hei, tama Lombok ke? Boy mi komba to di sana tama Lombok. Ya tu nanay siya ni ako mula Lombok. Nanay pasakalan. Hei, luki sampai tahu Hei, pukure. Hei, Nelly sekote. Hei, pukul ini. Hei, mawen dia. Mawen ni dia pala-pala. Hei, dari tu Pas depan sekolah kan deh. Hei, nek cike. Hei, pada tu Cika. Ini ke Solo. Cika ya sa. Cika ya. Nek cike tu bang ya. Naspan. Hei, pada tu mana yang kemudian lagi dah nasi. Pada tu. Hei, nek di terkena mengai. Hei, nek pelin deh. Hei, nek nama deh. Mahal mo. Mahal mo. Hei, nek dia kira lo, Bapak Dani. Siapa bentuk?
Neji perlanto bang ini. Weh, ne Eden le. Ne Eden. Weh, ne Rian le. Weh, ne Basem le. Makan ne Basem le. Nanti kan dalam ikan kau na sama kasi ala na katabi na. Kalau yang tekun di mana teh? Ibu mani. Pani itu naik tiga dua Bagas bukan aja. tekan bang. Nene nanongan deh. Rumah tambah. Dah tu ini. Rokok nak ngeliat tu nak. Lende. Alam yang lain dong sih. Coba aku lapungan ni Coba aku lane po Makan nete ni na Apa nete Oi nete oi. Neline. Mamerie. Nenarke. Bongki dinge. Rekie madom. Kanyari kisi nani madom ne. Nani nama ko kali, naku ako minta nene. Naman ko sa ngayon. Tapi jelas nga rokok yun tu. Kung kini mangkar kami lang. Cuma tambah. Nanti. Teo. Cuma tambah tu. Pagkadaan ko mo ulo may le. Kanina manongan, tambah. Galing kuliah ni bisa. Pom. Dapat pengingkan ni nala. Pengingka. Pengingkat deh. Woi, pengetawa mai. Woi, ni uban ni. Wah, ni motor sabah. Rasulan yang tertutup kiri. Angin madolo tu. Hei, ni mana? Hei, ni kinantai. Tahu buangin. Apa TV? Yang tu. Hei, ni orang ni. Ya. Hei, ni medan ni. Hei, ni dudung ni. Ya titio main ni. Hei, ponian ni.
Nelson Indelo Volante. Nelimong Nelabue. Neruru Ale Neruru ini nasa alat Jeffrey. Oh, Jepri. Nalan itu Jeffrey. Itu kompor itu. Pangkes Nesar nona guru lagi Pak Lorai. Lorai dia. Posisi Nelinda dan Mangga. Saya lalu ki. Boston Nah, ini bagian daging ini. Palenden tunggu dulu kota langsa Siapa karo? Kadang pemilih. Mungkin saya kita sudah. Tapu kaki dia, akan nak apa nak? Tidak. Wajar nih. Mangga. Tidak. Hari di gua. Mentari ya. Mangkal korek ini. Nek korek ini. Jadi dulu saya waktu lagi aku teh. Sabar ako muli sa wala pala na si isang tipo padang na pungkesa Purode ako na alas susi mo tala siya sa pamira Puntira nebas nga. Nebas nga dami ito. Kami nebas nga nila. Pongkoro Hindi. Nebas nga nyo. Wala naman pa nebas nga nila. Nebas sa Magkudo. Punta pa sa Magkudo. Pasasama nila to. Iya. Pongkoro. Maresto Duriki lawali te duriki dana. Duriki. Alip tangkilente na. Ang kamaris tole.
Maka ares to. Pengasaru eh. Nang kaminina. Nang maka. Pasasaba. Pengobe. Turun. Balutun eh. Pande. Pongkarisa eh. Pongadi tombang eh. Pongadi indah juga. Nemira eh. Doli eh. Ponselmi eh. Ponselmi con Doli. No bere. Matia. Amersie. Pomarsia. Nadia. Modir guys. Modir kamu kali. Do karisa. Pondolia. Contoh yang Nda. Ponika. Denver ka. Nanti ini dapat orang anu dia mana jalan ke kalau balok tu bukan anu Kalau balok ada kata ibu kare tahu. Iya. Balok tu. Nelinne. Duma Rambo. Maka kan Rambo ni na to Ini apa sangat to? Ruru. Sangat kan Ruru ni. Ruru. Bendo. Kamu Misa. Mama Misa. Anak Misa. Sudah tunggu ni na to. Ni kailangan. Natama na to buangin. Hubung makan dia Allah. Halo. Indah. Pomersi. Dok mersi den ni na. Iya. Indah nekek ya. Ni balon kita ada kumah apa ko isin dolo lah tinggal alang to buang inte. Ni tiba paradan ni. Pumuin ni. Ni dia kie. Korek kie. Barindai. Kono nai. Ayuh ke. Kono na gini. Ya dai. Koyun ni. Sasu. Nanti mai. Ni daya kapai. Mudah mayong ate. Ni daya yung sudah kapai dia. Dia money na. Kapai. Kapai tak bisa. Iya. Mundo Gusti. Kalau hukumnya yun. Tiba.
Weh, bongkok eh. Barmande. Ongveri le. Weh, Daniel. Weh, pemputra nani Daniel. Bangkit siapa? Pemputra ini nggak tahu ya. Pemputra sedatu eh. Weh, nesin deh. Weh, nodam deh. Weh, pompe dia. Weh, makur dia. Weh, nesin. Pocin pray. Bong kinantai. Bong santai. Apot tangi. Negaran ni. Dode, dia ni. Ongan nasi. Weh, pangkandung ni. Sauri. Kenapa? Penganas ni nak le. Weh, Nepal le. Pengesrai. Nerara eh. Bunga pandai. Ngambil deh. Boleh nanti. Weh, poni sampai. Ini ni. Ini lah ni. Ini ni. Kompare. Rebande. Kovenie. Rebande. Redabengele. Weh, yang tersama nona dato eh. Weh, di rumah eh. Sana. Weh, Indorin gue. Tapi dong. Weh, nari salyo eh, loko pandang. Weh, pengirje. Weh, nak tumbang eh. Weh, pongsen ni eh. Dia mana anu ni nak jalan. Dia mana apa ni kalau. Pongsen ni eh. Pengirje. Iwan ni dia orang empat dua. Angka pondan tu ni ada. Angka ponsera. Pengirje macam ponsel ni ada. Iya, mangka. Weh, ponate. Weh, poroyan ni. Weh, polu kemana? Ini berapa? Mak kau dari dulu ni dah. Sundu mana? Hei, pengpresen. Nak kau memang mangka sate ni juga dah lalu lalu jom. Ini dah. Dia mau ni dah. Pasar bukan dia. Dia pemilik dia. Kau pakai plan juga tak?
Oh iya, sorry. Weh, ini tapi labuan. Mangka. Dapat kerja atau sama nanda. Ini itu penduduk baru kan new comer. Dan awal new comer. Sudah. Oh, pensirin nih. Yang pemimpinan tadi nama siapa? Bang Kura akan dikata lama itu lah. Tanda aku mau kata itu dia tahu oke. Baca kok indah. Bukan ya? Hei, pengen dia Kenapa? Suruh sini. Bantu tu kutai dulu teh. Dia tu kamu kan apa? Ini ya dong kita lamian. Coba lah kamu deh. Ini deh. Dah sekarang. Kemarin nak boleh sudah. Jangan saya diganggu dulu. Nanti mau gue kau ni nak kau pikir ya. Dah. Oh, ni dulu nama pembongkaran ni. Hei, dong sakit. Hei, nama dia. Nama ni. Kenalan dia deh. Itu boleh sih. Dito kumawa miro kole. Kamu ni. Dah usah kayu tu. Tunggu bara lo Apa? Tar. Tidak. Tunggu bara. Liu lo ko palangkai. Nomor ulam dia. Ni asni. Tidak sama nak tadi na Medan. Aman deh. Banyak tu sama pera le, tanya ada yang aman ni nak boleh. Mana tu ada apa? Ini dapat aku pera. Ni pera. Kamu tadi tu bilang baik. Ni asere. Ponion ni. Ponggita. Iya, pengandiong. Ni sama. Ni panai. Dobria. Makan dobria ni ada. Makan pero ni merah ni nale. Ni misalnya. Ni jepri. Ni adite. Pak Tinde. Sore. Sampai ni pakai nang bulan ini ya. Kan kacau sekian. Bukan ni adite. Pak Tinde siapa? Sore. Kau pasti baik ni. Kamu dah tahu ke na tuan le mati kamu bukan na. Jadi pengapala bo. Ni asal makan ka. Do mana kila. Ni Pino Pino. Hindi sangat na to. Yan ito nga pa nun na
Sabi no yung mo. Tukulian ka ba mo? Hoy, puyan siya. Hoy, Jentie. Lagi yung tanpa katete. Apa posiluan ni nale? Hei, posiluan ni. Iya olan, udah kali masuk ke bawah kena pun dia sangat jatuh. Olan le. Mangka siluan le. Tak apa ni sam le. Anton. Hei Anton sini lah nomor ni. Kemudian dia bilang itu aduh so apa bahasa apa mama orang kagian kita angkut lale. Dan dari dalam itu aku milih Oke. Mangka siluan, mangka nesa, mangka Anton. Hei Mapeo. Hei Yupie. Pak Peline. Hei pembantu Dabi nandok dabi Hei Bapak Najar Mese. Hei pembantu ni. Pembantu ng Lombok Oh, Joy. Pompeli. Mangka Ponjoy le. Ponjoy Mangka Pomina. Pomina ma tusan na Ponada. Ponada siapa ya? Ponada. Ma Erwin tang kilala ni Embon ni na. Manila ni. Ni Embon ni. Nona. Ni Cici. Bapak Lira. Le Pematang Guru. Batara. Apa ngal kayak nara balkon. Pak Android. Podium no balai. Podium siapa? Ada podium bisa, ada podium bisa. Rimbun deh. Jerry C. Pak Randi. Bung Kelasi, Bung Kelasi. Porek Siloe. Potasi. Pomendai. Pengatie. Komisi Atime. Pak Kuto Kodoe. Pak Kuto Kodoe dua. Sama lagi Atau Pak Kuto Kodoe. Cuma kapai. Dia mau podium ni nak. Podium ni. Dia tu kalau tak nanti apa ni nak? Kalau tak malam nanti. Makan apa deh? Makan. Jangan berkayu macam tu salah. Sangat dia betul apa? Ya. Ada koordinasi.
Ada pa. Sabar aku, dah di dulu, tengok aku dulu, dah di dulu. Soalan dulu, kacau tu. Kabe. Lama te. Tono ni gandang, tono kemarin tebongan. Nenek datuk teh. Oh, malu teh buduk, kau mabang kau sudah. Bapak ana. Intan nih. Bapak Intan. Dia tu misal tu, makai misal. Oh, polio ni tu. Bapak dia ni. Betul dia tu misal. Kalau aku dah tu. Ini ni. Apa marah? Liston ni. Oh. Kami lama ni nasa lo di rumah dia di pasangan nabang kita di tondok ini. Pom kisah. Pom risal. Ni daran ni. Pom daran ni. Pom kiran ni. Dia tu meminta nenek bete yang pom. Halo, mangkat tu leh. Ini baru tu misal ni atau betul? Pengalu kah lo? Pembalan ni. Pengaji ni. Limbong eh. Do pergi ke nanti apa tahu kau ke? Oh, yang betul memang tu nani sudah lo. Bapak apa sana tak? Mengaling eh. No pie. Ni kan ni lah. Bami lalu sama nak kau tu. Do patas ni ke yang. Oh, buku pintar yang tu. Alung tepoton nak mana? Kabar aku mutuan. Kita kira lo sana. Nama tanah penantan pagi. Hei, pemilih. Hei, lolo toy. Hei, nenyola. Hei, nenel pie. Hei, pongka pemilih. Weh, tunggu dulu weh. Dan patut pira-pira belum telepon pada kepada. Angkat. Pompera. Ponkolonia. Dah warna na ponkolonia. Negeo. Makaka panina dia. Nesipre. Ponjendrie. Nesipre. Poroye. Yo mo pompera. No liae. Pomel. Tak pakai dori ya? Dori ya. Sarto. Sama kamu ni ni. Ni se. Ando nabakat dito. Alam niyo. Rapi yang putang-tang atau.
Hoy, pumuli, bisa kata malah salah to. Hindi sangan na to maani pa ano kalang ka. Panigi. Mangka moroy. Nih, siapa lang nih? Dayanti. Ah, cuma dia mau nanti. Dolen nih. Nakati paningin bangka. Bangka tandi le. Limbong. Nerara. Weh nerara Weh Mama Yeri. Weh Doktor ye. Weh Katoke. Katok mana? Saya bapak ni. Pengal le. Enggak. Mbak mau sini mau Yusri nek doan ni jampa masih doon siapa kan? Nanti pengoy ke tambah pemintan deh pengenai leh do sisi do samping sandi ada foto sembang dem foto da mama apa sana nonton atau dari itu anak-anak bete Ya betul. Memang kamu. Angkat kali ubah ni nak. Mama ni sini. Datang puluh per kilo ni. Aku mau ekspor ni ke. Tu pergi nanti saya keluar ni. Kasi Pak One Jenny Pengoy mangka, Jenny mangka. Paulus Sareum. Paulus Sareum Leman Leman Sempat jumpa dia main jemput dia. Mau sendiri pemenjel Lasa. Ceme. Pemenjel ni. Ni dia yang tunggang ni. Indah. Indah. Komputer indah. Komputer indah. Namanya lah. Komputer. Putra nama sekali. Indah. Ayo di sana. Pak Ronald le. Selie. Tidak betul yang tiran lah. Dah. Pengenje. Pada penyogi.
pode dia, beme. Weh, dari sana. Weh dia. Weh dia. Weh dia. Nadine ne. Kenapa kau jadi masih seru kalau aku Jalan ni kan? Netian ne? Pontian ne? Nadine ne? Oh, sonde tu, indah tak sonde? Oh, Nadine. Do ini se? Duma betai. Do jalan Ponte maka pengelaran ini nale. Tunggu dulu yang mata sadu Pengelaran. Mata sadu pukulan dia. Iya. Bang, weh. Tunggu dulu kami sini. Dele. Beme. Pembarana piu ya baca saban na pemeki yang lalu balik. Mai pilo iya. Niki ba yun May mo. Kanina ba ko yan naman kay Alay. Mangga siya. Daruya. Mangga. Palikot yan elite. Hello kale. Mudah pa yan. Hindi siya berapa tadi? Ada. Bang katole. Bapak kata dia. Panik kita di tayo deh. Mangga penasihat aja. Mangga. Panitia. Panitia India dulu kata. Apa tuh mereka di sini nak? Ada pulau juga. Dia tuh lengan tongkol kada. Kita ada guna call kami kumpul. Ada ni na to, seksi apa sama lo?
Din ito seksi panitingke. Anan nina to. Kasi ito. Ibang may panitingke nila. Apa may? Weh, kenapa kau mimpi ni? Seksi panitingke. Iko'y manini, o naman ko manini nito lo, o susumasyon tulong ibalakan nila. Stefanus Maluangan na. Daniel Kalaki ko, hindi na to. Yul Purwan to Palamba Julius Paturo Sante Rupang Adrian Ustiranda Sante Rupang. Yung kano may paglaw yun. Kedua gitu terus. Oh, ada gitu terus. Berangiri. Ano po, yung mga hindi ka jalan tangan din ng maripo bang ito? Oh, sakit kita, kita. Musik nilang tangan. Hindi na ito. Oye, paano dito dolo? Seksi mapasok ko hotel lagu po ka na sa mga pasangan na Yohanes Laloy. Pungani. Benjamin Tanilino. Hindi na kumupuan na to Benjamin Tanilino. Maadin po sa ite. Bisa na kami benda wisi di marathon mo te. Ate, wita na ko ya mo ko yung Seksi apa kita buka nanti. Ewan natawa. Ini minta diri noleh. Nah, tulis siapa yang dia mistan dia? Mau ibu tuh nanti tuh ya tuh. Tidak ada Pak Intan. Mangka male tu seksi protokol deh. Seksi ada tuh nah. Oh iya. Seksi mengangkat deh. Koordinator nanti. Bonifasius kan di Rubang. Anton Rubang seksi Abu Janto. Ivan Batara. Julius Nombele. Bapak kita. Seksi kita itu lah.
Oke, seksi Mapapangan teh. Nah, 2 tahun nanti, hindi na tayo tanda ito ya. Seksi Mapapangan. Woi, keluarga. Yang koordinator na Bernardo Soyanto Rubal. Anggota na Lois Baru Palalangan. Anggota na siapa? Keluarga. Seksi Madulon. Madulan rombongan toh. Apa perkara itu? Madulan rombongan. Jembayang masih madulan pangan no. Seksi kita anak ade. Woi. Kato gandam. Seksian. Sawalan untuk kekambelan dulu tuh, sawalan patin de pabok-kabok kalan bawat kamu pun na. Sawalan kung ikampay, na ano pasabarukan ni lampo. Seksi di kita, penterangan, ada yang malin. Koordinator na Martino Sambang, kalau nakamu orang kamu di tonggo kami. Batara to. Lapo ba dyan? Kedua, pengen beralih ke Milan. Woi, Pandro. Tidak mengenali nanti. Kalan ya, ya betul sangat lo nak kata ada rampo dah. Seksi dekorasi deh. Woi, seksi dekorasi, mau gue. Boleh kita menggerak ini mesti tampil. Woi, ada 2. Woi, seksi dekorasi. Iya, dokumentasin deh. Saya tinggal lalu tersebut itu naik. Masih ada dokumentasi. Nah, terpikir ya. Masih ada dokumentasi deh. Kamu baru mau yang apa? Weh, seksi dokumentasi halayan. Kamu teh, dukung sini saya sudah tahu deh. Oh, halayan. Dokumentasi tu. Sistem. Yang tadi pakaian itu apa pasangan nanti? Sound system. Sound system dah ada. Lapo-lapo matalo te konsumsi umum sa ubok ketuan na. Dan lalan siya makanya. Kamu rin tulong papatu. Halan ni sa lo.
Mimi ya. Seksi Mimi ite minum. Talulu kete. Ale mati to. Seksi kopi. Ano mana minum ko. To sabu to mapayo. Seksi VIP. Seksi VIP. Jadi pada na bicara telepo Mama to. Seksi kebersihan Ano tiji? No, na pala. CCTV teh. Nakontrol mga tao may bolu teh kayan. Mga ada nomor tuduk kalau main. Woi, batu nak kata kalau beli gue. Macam macam. Wah. Dia berkekadi. Oh, kadi. Dia mau tamu kadi. Dia bertamu. Oh, dia mesti hati dia. Tabe. Kami perang ni. Na der kalau kita kila te ko umpatame dapo. Yeto kumua laki ko na iwang. Opa neeka. Ne Selin Tandi. Anton teman seperjuangan di SD. Ne Abi. Bong Angela. Ne Gita. Ne Yeyen CS. Bang kamu kan nanto. Toto Siuno. Dan nak berbuka solanan. Ne Yeyen mau terbuka ada. Dia siapa tim Ne Vincent. Ini siapa le? Ya tu. Yo, kan kamu tu, keluar. May yang bulan dito le. Oh, nanti awang tu mereka Yurika. Mana? Kawan dari kalau ko busog lang Nasaan na lolo? Busog lang.
Aku udah lagi kan itu. Gua ada apa nih untuk kita jadi mau kami sekarang. Ada dia. Weh, ini Allah teh. Allah. Weh, kamu tuh buat minta. Rok kembali sedikit. Rok kembali sedikit. Kamu kerja. Rok kembali sedikit sana nak boleh. Udah rok anu. Marung. Marung aja Pak. Siap. Aku, kamu masih bulu-bulu lah. Kamu tawarkan beda. Iya. Bagi duit rokok Tommy. Oh iya, apa itu? Ada dua yang satu ni nak. Sida dua ya do. Sida dua nak sang do. Mana tahu sa 20 nina lang na. Wah, no, kamu bukan kutiro. Yo pala. Yo, kita kan. Tabe. Iya teh, bagaimana landa dua? Dapat itu. Kamu tuh, kok mengerti kamu? Dia teh palongkote dong. Ya mo patut na to may sawa man banuan ito kita ini na. Hindi pa to ito mangurang ka. Muy. Tapa na minda po di sa mga ito mangura sa wate pa panon na. Siyagan na to abang pa ibukada. Tuka mo to waleso. Yami man kasi mo sang ito ba mo to kaya mo ito mangurang to na yami ra to la. Sama langsung kita. Mabis ako. Bakay teh. Malu berkisah pun baby. Malu berkisah pun baby. Bakay lang. Kan iba no, kita adik. Natampi mi malu. Ada ini kan. Umbar katu Pak Oni Apa? Tangi toko. Kilo. Oke, nah. Kinder.
Iya. Siapa yang ini kan? Siapa yang pihak ini nak? Jadi siapa yang milik kamu nak? Jadi kita pengalontokan itu. Iya, yan nampak yung matukan. Apa dia lah? Iya bagi dua itu. Kamu kaki kami je, marah tak kilantang na. Panila ko. Dapa. Minta ano ba mimanite? Ben ni kapala. Piakan ni kapala to. Rokor yon to ada dua. Nasi piak kita. Negi tasola. Ben ni kepala leon tu sampai ben ni kepala sar dengan orang tu sar mah. Oh. Ben ni kepala melon bukan itu. Oh. Nombor pelan. Hindi pa siya tamu pa. Sila lamang ite. Alam mo ito isa pong tuladan na. Na. Jalan na lagi. Natago tu. Ah. Demo ka pengulis na demo pengulis na le. Oh. Bata nakapalamin mo ko na. Kung naerang bembang di ano nuwang. Iya. Ini bagi dapat seri.
tabe paranan kola pisidi tabe dengki mane kapadian kacamata sulona mata joto alangan ina tarampen denan protokol kutore pa yana dengki merasa kapadian kacamata tarampen denan protokol. Kacamata miti apa? Onawan didapai. Hei, Marga Ponel. Ini pongkes ya, ini kata di pongkes. Bagi talu ya, bagi. Oh, dari bapak tim betul ni nak tak ada malam. Tak bisa, kalau bulan lo teh. Oh, komite ini nale. Dan dia bisa, doakan. Silakan dibatasi nanti. Lama bo bisa sabi lo ko kamu keluarga o pamale mite pangulusan inde te marga konsep mi pamale te pangulusan opa ulo te no minde to mi ande ni na mapiso ako mi bayreke sabate ya na alay ano te opa o ya kumo ko tangyara la baru kate mabahawang ko mo sini le so anang tera ko ala na to ni na malo to malaku Bapak, bapak mana?
Tabe budak-budak mesti gamarang kumirang ni tena orang nak gamarang. Kapala lion ni kita la lambu mo allo la boto mo mali ko may misipakada solana sa amin pamali te pangulusalun de lamin pasutong ko nanumba na Negita Yami bagi tu yung baban na daw ko di tayo dugat tumantala sa bas tam misa tim kisola pirang ini tapamali te pangulusan lo hindi rin kumbaliangan hindi oh ya tayo ko dulu tabi lulangan raseba banan na rongre atena lalulako tobulo baliangan ni na ipin niyo Yo, tobulo. Bami to, tumarat to tobulo. Dapat dah tu. Ore ni tobulo. Torro tu, sorry, ralat ya to atena tangnya apa tobulo. Inde. Sangat TV Jaya. Sangat TV dapat. Duku pai duku tedong. Ya teh. Ale to tena do. Aten ale. Roko. Pasangan lambe. Banon narere. Atena lula ko to bulo. Indar ko mo tu tongkon na ni marere, pelisun na ibala.
Ya teh tandain dok. Sia ni tinuru. Atena torro. Pilih sunai pala pe bombo ni taruno. Ya. Apa ke ni tinuru? Ate. Oh, ate ke ni tinuru. Kepala. Tanda Indo. Nasusi mo to nina. Iya, situ ngate. Iya. Oh. Pira mara dituju to? Talo male. Ya teh. Tandambe ke mana? Senga. Hati ke mana? Oh, together. Oh, bersama. Oh. Ya teh. Rokok kanan, ate. Toro. Oh. Oi, ya teh. Nasangat hindi kakangku kumwa luruk ko senga. Tapi direken to yung rambu. Ya mo ya lalu yang kamele teh. Toh? Kamele na pengrosa. Loluan. Mangka mo teh rokok kanan teh. Ako, mangka mo to. Pero sudah may bala. Opa. Sama lama dulu kan. Hormat diberi. Ya. Komaneku lama ceket-ceket lama dulu lalu dulu pas apa sana selalu ya ulu salu pangulu salu ya kalau semangat tuh dibina aku patanya pangulu salu ti aku sorong ya. Nanti bilang mau mereka sih, saya tak aku bisa lalu tak aku biasa, bukan bisa juga kalau memang saya pemangku ada di sini, tapi direken patologan apa jauh di sana liu, tonggar kata mereka, jadi tak aku biasa, mak dulu lalu, ya teh setongan nak, di luar so di Liban ini ya teh di Pondenina sawa teh dongku kutaratesan terompoku susito apa kukutanai teh mentomina dulu panakangku tunggururu menina semua laku pamale tama tongko batu lalu sangala apa sana tadi ke sabah tanya sesingkat dia. Ya teh lagu dulu mo pesailian ya kusaile tu tolong na abeku para di sana di Tobaru ka pangulu apa bukan pangulu salu mate bukan sising kadadian bukan nano pesailian tama tolong na abeku tama kantaran dari laku pa lulako tongkonan na abeku do tongkonan batu papan
Jadi nasaile tama, tanyaan itu baru, ya. Nasaile tama, na turun na, ya tuatena la sama nama sialu, tongkonan bamba saraka sanganna, sirondong masya. Jadi ate ulu pas masaile tama gantaran nangan tongkonan batu papan ko palaku lah ko adingku Papa Alexi yang tarimai. Nah mungkin ada penjelasan lebih lanjut karena aku aku paham walaupun Pak Guru sama ke Pak Guru tapi di kampung saya tidak pintar, di luar baru pintar. Oke, nah yang mau kupukan dato, ya, yang kupukan dato. Miranya masalah nasa toh, oh. Ya, kurang semangat Pak Guru, ya. Jadi tabe tarapak soal nasang ku sorongnya laku adingku Pak Lexi Lintin ngayan Popitolo Bebe, ya. Sama misalnya nek kalamai, tapi kurang semangat, yang ada salah budangku, kumohon dimaafin, oke? Tapi Pak. Kurang semangat tu kesempatan dan ya tena pokada opa nina kumua pesailean na tama tongkonan batu papan. Ya te sitongan na tatandai solan asang kumua tayo na luang yada di luar dari adat. Apabila na kamali aranabukunna tandambe na lamay sangala na kuami ko pupelesa lako ku pesailei lako tongkonan batu papan. O susi tatuan ka. Bilang nang kamali aranabukunna susi rito. Jadi tayo na luang ni tulisanga ada de Lionton no kiri. Moyamo to na yato pangulu salu nina o mendembe na sangnya inde lili na Lionton no kiri. Yate na kopes sailang ku. Kamali na rarabukungku tandambe ku jomai tandambe ku lamay sangala yamo to na pelese ato tongkonan batu papan. O tansa ni solanasa. Kursumanga. O paham betul ya. Alay tu. Oh, ya tu Atena lamentama Saraka Bamba. Saraka Bamba le. Yo. Atena, tandain ka betul. Pada betul kursumang. Onjo, apa tu? Berarti aku pasang lagi. Itu kasal, itu benar kita nalai lagu ni, nanti.
Berapa jam ni? Berapa jam ni? Untuk dulu ah. Ya, oke lah penonton. Terima kasih keluarga yang mantau dari jauh. Itulah pembagian daging. Oke, baik semua. Sampai jumpa besok.